Kore'nin kinolarını köygəşmişdək oxşayan Koreyəcə açıq projni qorub itib yapaqınlar barmı dostlar. Bugün mən sizlərə ayıldılam addi usul yeyişlik qılıb, heliqi bizi yaxtırıb gördüğün Kore'nin kinoları daim çıxıdığan açıq projni qoruş usulunu elib gəldim. Qoruş usulu bəqətli qinamsəmimiz birlikdə ginəylik. Bununla gitarlik asaslıq materiallardan Yangao, yəni projni, kalek bəsəy, Koreyəcə çılğan bəsəy, çılğan turub, uşaq izvağan samsaq, son piyazlar ketidi. Ondan başqa yaxşı göstənglər mənamdək süpirçan qoşuyorsanlar texim yeyişlik buldu. Əmdə bununla ketadigan lazı qiyam tanışvalımız Koreyəcə lazıcandan çoğun bir qoşuq azraq canyu, küncüt, çoğun bir qoşuq şeker, muvafiq miqdarda su qoyub yaxşı aralashtirib qiyamni tanışvalımız. Ondan keyin Yangao'ni qaynaq sudan ötküzüb 3 minut ətrafda pişirib alğandan keyin muş suyuga chilaplam qo'yib qo'yib turmiz. Arqadan yanıla Nazifaning aplikini tegituz qazanni esib oldim. Kögünanlardek chörsi odatdagi tegituz qazanlardan sal o'ri chiqadi. Shunga 2-3 kishilik qo'rimlarni qorishqini intayin mos keldi do'stlar. May qizg'andan keyin samsaq, so'ng piyozni silib mizlik bir qichqich qoraymiz. Ondan keyin chilg'an saylan silib, chilg'an sayning mizlik bir qichqich qorib olgandan keyin tayyor qilib olgan lozi qiyamini to'kib bir shikarlashtirib etib, suybichang pishirib elib olgan Yangao, bobo saylarni bir vaqt silib, bobo say yumshig'icha 1-2 minut atrofida qorib atgandan keyin bir piyola atrofida qaynoq suvni qo'yib, to'rak o'tqa tanshab tovoqni 5-6 minut qaynatib, tamni Yangao'ning aralariga singishtirib olgandan keyin oxirida ustiga azroq kunjut, shovsonlarni sepib etib dasturxon qo'ysanglar ham tayyor bo'ldi. Ta'mi o'zimizning cho'ng Yangao'sining ta'miga qat'iy o'xshamaydigan o'zgacha bir xil bo'ldi. Sizlar cho'qim bir sinab yiqinglar, xayr xo'sh.